Dobro došli još jedan klip, Republika Apsurdistan. Ja sam kapitan Omega, pored nas je... Gamer. Znači danas igramo, igram sa Srbijom protiv... Bosne i Hercegovine. Male izmjene što sam napravio sa Srbijom, dodao sam sebe. Dodao sam svog najboljeg druga i mislim imao će pošto je on Srbije. To je jedine izmjene, sve ostalo isto. Bosna i Hercegovina ostalo isto koje što jeste. Idem ja, Tadić! I po isti put izlazi. Sad ide malo nabijanjem. Žali se malo, ali nema veze, sve će tu da prođe. Znaš imena ovih svojih igrača? Ovo ima u komentarcu. Više. Ja Ignjovski ide. Zemisimovića propada. Ognjev Vranješ, ništa, Mujiđa, do Misimovića na strani, prolazi Misimović, ništa, Kolarov mu oduzela loptu. Kolarov do Misimovića, ništa, Tadić pravi prekršaj. Zašto? Ovo je Banja Lučan. Da vam se izvinim, snimili smo još jednu epizodu Assassin's Creed, ali ja sam slučajno obrisao. Tako da od tog biti ništa neće. Kolarov da Tadića. Tadić. Okreće se Tadić, ulazi u sredinu. Ulazi, šuta, ništa. Brani Begović. Korner za Srbiju. Kolarov izvodi. Kolarov. Misimović! Jel, ko je dao? Nisam, samo sam dva igrača napucao. Jednom promijenio ime, to je to. To je sve što sam napravio. Ajde, ne vezi. A ovo golo uopšte ta dva igrača nisu učestvovali. Mislim, moj malo gol malo izašao kao što se može vidjeti na ovom uspjenom snimku, ali moj drugani nije tako. Sad kreće... Džeko, popio mlijeko. Ajde. I šuta i ovo je slabo gol. Pored gola. Nije uvodno. Ovo je bilo baš negdje. Prešla preko nogi. Ne! Nastasić! Ne, vidim. U zadnjem trenutku. Kolarov protiv Misimović ispada Tadić, vuče kontranapad. I greška. Hoće li stići to Đuričić? Neće, ipak Ognjev Vranješ izpacavata u korner. Kolarov, da vidimo će ponovo biti gol, 2 kornera, 2 gola. Nastasić! I ništa! Brani, to... Nastasić je promašio. Braći. Đuričić, Misimović. Ivanković. Subotić oduzme loptu, daje pas naprijed, Misimović do Đuričića, Đuričić među dvojicom. Đuričić prolazi Đuričić. 2-0. Napucao Srbiju. 2 igrača samo. Ma da. Evo Sašić. Ovo je sve po, jel? Po najjače. Nisi, Sašić. A meni se po ono, to si. Ne mogu tečati. Evo Sašić samo. Evo, gameplay. Vidiš, 73, 74. Ovo ostalo sve nisam vidio. Vidiš, 65 Đurčić. Ovi ti ovo, vamo i Maković, 190, 109, Aj ti malo prije. Pula kod mene su ljatov. Pjanić, uvedi Pjanića. Evo ovako, napravit ćemo neke izmjene. DG-a. A ne Branj, Ulić. Salihović. Ma ne, ajde, vidjeti.
Evo, ajde nek bude normalna izmjena. Ajde. Subotić izbija. Pas ka Misimović, ništa. A koliko je dobro došao Srbiji Misimović sam da dođe, da igru. Da ga onaj pižon jebe nije otjerao. Misimović, greška. Vidiš šta me radi Misimović na drugoj strani. Ibišević. Begović u posljednjom trenutku. Imao si ti šanse, nemoj se. A i meni se nešto pese ovaj zajeb, pa ne možemo nešto druge ekipe birat. Kolarov, ništa. Tadić, Đuričić, okreće se Đuričić, Misimović. Aj, izveš se ovu dvojicu. Aj, bio bre. Tadić, Dušan Tadić. Ivanković. Sulejman. To već normalnije, vidiš nešto ne. Ajde. Može krenu. Ja sprekinu. Evo ga, izmjene. Ajde sad, krećemo. Krećemo. Ajde ti, tvoja ekipa ide, ti komentariš. Evo, ovako mali fazona, evo ovako prolaz većina, ali to ništa, to sprečavam. I... Bug. Ne, evo. Zavolo da si ja u bogovi mogu. No, nešto sam loše odradio. To je šut. Brkić. Broko da Nastasić gubi loptu. Ali sva sreća po strani Srbije. Ne, njemu. Op. Izbacuj tu. Bravo. Gnjovski. Gubi loptu. Nastasić. Kolarov. Dušan Tadić. I izbaci to. Daleko. Srećam. Što je ovo, offset? Nije, out. Nije izašlo out. Ili sam ja slijep. Misimović, okreće se Misimović, mislim da je out. Jest. Tadić, Ignovski, ništa. Prati to vrijeme naši igrači. Naši zmajevi. Ignovski do Dušana Tadića, Misimović, ništa. Matić sječe tu loptu, kakav genijalan potez. Đuričić. Zamalo. Dobar potez Đuričića. Evo, Spahić. Do Pjanića, Džeko, okreće se Džeko, ali tu Subotić mu oduzima loptu. Ali ko to griješi, ne znam, nisam primijetio. Subotić, evo gola, nema. Brkić, do Subotić, do Matića, Džeko mu oduzima loptu. Sulejmani, Đuričić, ide Đuričić do Misimović, prezakasnije sa šutom. Je li ovo izblokirano? Izblokirano. Kolarov bacuje, za Misimović ništa. I Mujdža i Misimović. Misimović 2. Misimović probija po desnoj strani za Bišević, ali sječe to Nastasić. Ipak griješi, Subotić popravlja njegovu grešku. Misimović na drugoj strani.
Kolarov za Tadića. Tadić protrčao kroz sredinu, ali oduzmaju mu loptu. Džeko će probiti do Pjanića, Pjanić ništa. Aj ti malo kontakt. Faul je bio... Faul. Sad. Vidi faul, stvarno faul evo. Ali dobro, 51 metar, ne možeš što to odavdje. Ovako neko ubacivanje, a ništa. Brkić. Dobar je gol na Brko. Malo prerizično, ali na kraju se isplatilo. Ne, Tadija. Dušan Tadić. I spašava tu. Ali i dalje Tadić po strani. Tadić centar šut. Đuričić zamalo zakasnio. Opa, vuče to De Gea. Upošljavanje, ne, nikak po toj strani. Izbija Broku, to je polovrijeme. Da. Naputo. Nije više naputa ništa. Možda na prvom polovremenu pokazao to. Dobro, 3 gola što sam. No da, ne, napalim. A nisam dao nijedan sa njima gol. Kako? Nisam. Dao Đurčić, dao Nastasić, dao Misimović nas čini. Ili Đurčić, dva, nije sigurno. Ali se upošljavao s ovima koji... Nisu uopšte te davao. Kolarov bio asistent, bio nakon njih. Ovo sam mogu dati gol. Evo, samo danem gol i bez njih. Ali gdje su bili oni gol? No, vidiš, Raplay nijednom nisu učestvovali. Hajno. Malo igraš slab. Isto sam, tu sam negdje sad. Nije, sam ponovno se kod tebe po najveći. Ko je najveći kod mene? Sve po A skoro. Sad po A. Te što si bil po A, izvuo sam. Evo, sad ću dokazati. Gdje je sada? Imao sličnu ekipu. Ti imaš Misimović, ja imam Misimović. Ajde vidimo. Ivanović. Đuričić. Idealno upošljavanje. Đuričić. Ništa. Kolarov. Ignjovski za Misimovića ne prima tu loptu. Ignjovski. Misimović ipak. Nećemo tebe. Čelik. Dinko je najbolji. Ha? Misimović. E tu. Dimo misketa šta ću raditi. Za malo. Ajde, računam sam drugo polovreme. Nije složeno. Ivanović. Ništa. Ko je dao go? Đurčić. Ja dajem tu go i bez donije dvojice. On je već poznat, već si uradio posao sa njima i ono izjao, nećemo ti... Ajde, odikrat ćemo još jedno. A on pošteno, ovo neće sretan, to nećemo te zbijati. Ali nek bude pošteno. Neki drugi klub. Dobro. Ali ne možeš se uzeti, kažem ti. A klubov kažem. U stvar može ovaj Barc protiv Reala, ali promijenjen i njima sastav. Izbacio Ronaldo. Nije, ima još Ronaldo.
Niješka Sijas. Ne, vraćam. Ne vraćaju ih, ja. U stvari imaš Begović u stvari umjesto njega. A ja vam umjesto Aleksa Sancheza imam Suareza, jedino to sam promijenio. Ja ne vidim samo nogu. Sam do... Đuričić, 5-0. Nije bio pozvan, što se radi. Koji? Kojač u Srbiji, onda na mene... Nisam ništa sad peču, ajde. Nije pozvan. A šta je sad pojačano? A evo kad dođeš kamera, ajde rasveti na desno. Ti mača za mene. Ajde da vidimo, sad smo jednaki, ajde. Nisam. Ako sam maca, sad izjednači. Kad ti izjednačio 5 minuta. Postavljeno sam. Ajde. Ne, završim. Neće, ako nije fazno nošao igra. Završim, igraj ko čovjek. Računam kod je 0-0. Ajde. Računamo od sad kod je 0-0. Džabe kad nećeš objavljivati, bolje ti izvučka. Hoću, objavit ću. Neće, onda igra, vidim. Aj, drugo. Aj. Neće, Da, igra čovječ. nije zašto nije fazno to se radi. Ajde završit. Šta sam uradio? Ajde igraj. A igrat ćemo još jedan će se razvaliti, bez njih, ajde. Razvaliti, ja. Da, A još da ću početi. ajde. Jesam. Šta štekaš? Đuričić. Praktičaj. Mislim, nije u redu sa zbiru. Izvijem, da. Ili s tim pečkom. Imam i peč. Brkić. Do Ivanović. Sulejmani. Đuričić. Ignjovski. Ništa. Što meni svi takvični igrači, ali duplo slabije od ovo u Srbiji. Kako duplo slabiji, malo prije smo gledali ocjene tu su neki. Ali vi kako trče Bog ti koja štiklama. Ti imaš čak nešto bolje igrače. Ma da. Sve zbog Džeke to rađeno i dobije. Zbog Džeke, Pjanića i tih. Ja imam dvojicu možda preko 80. Nigdje veze ni šuta od ne. Mislim kako sam najbolj dao gol, nigdje veze od posla. Zato ne navijam nikad za Bosku. Subotić. I on je rođen tu negdje u okolini Banja Luke. Sulejmani. Ajde završimo to kad se počnemo igrati. Demoralisani protivnik u 82. minutu. Subotić, Ivanović. Ovo je samo 1-0. Jel si ipak predomislio? Nisam izgleda. Da, ne, ja idem. Šta tebi govoriš kad nećeš ovo da odbija? Da ga nisi dao ga. Ko je dao miski? Bez veze što je nije padno Nije fazon što se predao na kraju. Nije, nego zato što je retardiran, neću da se radi.
Šta sam uradio, nisam ništa radio. Evo još jedan put da ima ovi. Evo još. Evo uparet. Gle odbrani, gle kontra. Tako jest, bilo to nisam ništa mijenjao. Ovo, 109, 109. Niđe ležiš. Šta 109? Evo, 83, 80, 82, 77, 80, 76, 73, 74, 83, 78, 65. No kod mene, 76, 77, 83 i to samo napad, ja. Od gle odbrana. 68, 81, 70, 70... A meni 65 u napad, gore špica. Ali da, jest to napad, ali... Ima neki šut. Znači, nemam ga nija takvim sjenim igrač. Imaš Džeku tu. Ma, Džeko ništa izuzeo njega. Ne, Pjanić. Ja s njim nije da igram zašto je retardiran, ko je Kristijano. Ja s njim nije da igram. Subotić. Nije veze, koji igrača koji su postao u Bosni. Stavu Džeko na ba. Džeko blago nije. Isti ovo. Moj igrač trče ko na odbijen jebo. Vidi, neće trče ko te džojsti kukle i tebe brže će. Evo, sad će da ti za 10. Mislim ti ćeš sad hvaliti da sam govorio desno na hvaliti što hoćeš. Nisam bilo M5 realno da se ispredu. Sad uzmi neku normalnu ekipu, a baš normalnu. Sad će ja tebi dati ječu ekipa, cih. Neću se biti, ali je normalno dinasta. I ovo je malo izmijenjeni, ali ipak jači je realno uvijek. Nama nije. Ovo nije.